хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 25 октябр дар Паём ТВ. байни Душанбе ва Минск ба маблағи ҳудуди $50 миллион қарордодҳои тиҷоратӣ ба имзо расиданд. Дар форуми тиҷоратӣ намояндагони Тоҷикистону Белорус ки рӯзҳои 11-12 октябр дар Душанбе доир гардид, қариб ҳамаи соҳаҳои иқтисод аз ҷумла мошинсозӣ, металлургия, маҳсулоти хӯрокворӣ, коркарди чӯб, саноати сабук баррасӣ шуданд. Таври хабаргузории Белта хабар медиҳад, дар кори ҳамоиш намояндагони зиёда аз 70 корхонаҳои Белорус иштирок доштанд ва нисфи онҳо дар намоишгоҳи Made in Belarus маҳсулоти худро муаррифӣ намуданд. طبق قرارداد جانب بلاروس به تاجیکستان متخصصان خود را می‌فرستد تا که امکانات تأسیس استحصالات مشترک را در ساحه کارکرد پوست آموزند. شرکت بلاروسی بلکپروم سرمایه‌گذاری به کارخانه‌های کارکرد پخته در تاجیکستان را موافق مقصد دانسته است. بلاروس با تاجیکستان در این سمت همکاری داشته پخته و رشته می‌خرد. سال روان بلاروس از تاجیکستان به مبلغ $5 میلیون پخته خریده است. در نوبت خود محصولات نساجی بلاروس متاع استحصال کارخانه مگاتکس به بازار تاجیکستان انتقال می‌یابد و برای سال 2023 نیز در این باره قرارداد به امضا رسیده است. همچنین جانب‌ها به سازش رسیدند که متخصصان تاجیک در مگاتکس از دوره‌های تکمیل اختصاص گذرانیده می‌شوند و ماه نوامبر به بلاروس می‌روند. طبق قرارداد شرکت اگراتک سرویس به تاجیکستان یک قطار مدل تراکتورهای تمغه بلاروسی کارخانه استحصال تراکتورهای مینسک از جمله تراکتورهای خرد حجم برای کار در باغ و میدانهای خواجگی‌های دهقانی خرد انتقال می‌دهد. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон дар бораи ошкор шудани мавориди азхудкунии маблағҳо ҳангоми санҷиши молӣ дар шаҳри Роғун хабар медиҳад. бино ба иттилои маркази матбуотии агентии мубориза бо фасод, аз фонди маоши кормандони 3 кӯдакистони шаҳри Роғун 2.5 миллион сомонӣ ҷудо шуда, дар муассисаҳои бачагонаи рақами 1, 20 ва 21 далелҳои азхудкунии маблағҳо ошкор шудааст. далелҳои азхудкунии маблағҳо аз ҷониби кормандони агентӣ ҳангоми гузаронидани санҷишҳои нақшавӣ ва аудити молиявӣ барои солҳои 2021-2022 дар филиали Амонатбонк дар шаҳри Роғун ошкор карда шудаанд. дар байни моҳҳои январ ва сентябри соли ҷорӣ тиҷорати хориҷии Чин дар муқоиса бо соли гузашта 9.9% афзуда ба 31.11 триллион юан муодили тақрибан $4.75 триллион расид. тибқи маълумоти рӯзи душанбе аз ҷониби идораи кулли гумруки Чин нашр шуда, ҳаҷми содирот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13.8% афзуда ба 17.67 триллион юан расид. ин ҳам дар ҳоле аст ки воридот 5.2% афзуда дар як сол ба 13.44 триллион юан баробар шуд. дар моҳҳои январ-сентябр савдои Чин бо Ассотсиатсияи кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ 15.2%, Иттиҳодияи Аврупо 9% ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 8% нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзудааст. дар ин муддат додугирифти Чин бо кишварҳои ҳавзаи як камарбанд 20.7% афзоиш ёфта, давоми сол ба 10.4 триллион юан расидааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми тиҷорати хориҷии корхонаҳои хусусии Чин 14.5% афзоиш ёфтааст. дар моҳҳои январ-сентябр содироти маҳсулоти электромеханикии Чин 10% ва содироти маҳсулоти меҳнатталаб 12.7% афзудааст. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ эълон кард. қурби рубли русӣ пас аз коҳиши кӯтоҳмуддат таи як ҳафта аст ки мавқеи устуворро касб карда, аммо вазъи доллар рӯ ба поинравӣ дорад. тибқи нишондоти Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар каме боло рафта, ҳоло 100 рубл 16 сомониву 30 дирам арзиш дорад. ин дар ҳоле аст ки як рӯз қабл дар кишвар 100 рубл 16 сомониву 25 дирам арзиш дошт. асъори аврупоӣ евро низ дар пайи коҳишёбӣ каме ҳам бошад рӯ ба афзоиш дорад. طبق اطلاع بانک ملی در بازار ارز برای 100 یورو 1004 سومانی و 59 درهم می‌دهند. این هم در حالی است که هنوز یک روز پیش برای 100 یورو 1002 سومانی و 38 درهم مقرر شده بود. در همین حال وضع پول آمریکایی دلار باشد رو به کاهش یابی قرب آورده است. حالا در کشور در عوض 100 دلار 1021 سومانی و 55 درهم می‌دهند که در قبال یک روز قبلی کمتر است. نرخ نفت خام
нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $91.32 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хуми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightsweight оли Нью Йорк $84.71 муомила шуд. нархи тилло қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз $1649.93 барои 1 унс таъин шуд.